Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim The Bugis Jack 19 program Bajabu berburu kisah jejak tanah Bugis, rehat sejenak di Pantai Sebalang, Bandar Lampung, sekaligus membuat video klip Brokama. Artisnya The Bugis Jack. Tim pendukung ada Bro Edi, ada Bro Wiwin. Salam The Bugis Jack 19. Aku tandai nala riolo dolamu usiro sarapo macam neriwala suji aku tanaka lalang Sai botinge iko sapalena kena aku sanai malere asipo jingat saandi mabuke kasengoran mula tepat sapi aku tanaka lalang hati niga tawe loboti dito dapola kau di pojiku. Aku sanai malere asipo jingat tandri babu